Casify থেকে নিয়েছিলাম একটু ভিডিও করি হ্যাঁ তোমার তো খুব আমার দিয়ে নিয়েছিলাম আর কি মানুষরা বুঝি স্ক্যানার দিয়ে এলিভেন না ঠিক আছে প্রবলেম হলে তারপরে parcel phai chok paika obo hingka anyang ti buina haro hingke norok baksa hino je bilip khaya hingke tin nong sakanga nang khuluknai iPhone 11 grade C ni hingka phadi somo no khuluknai nai o je device no haka chini yang ni no tin yang khwai ni khorokha takup ang ano borang rohaka hingke obon dam nangka jotoi 13,600 টাকা COD আলাদা তা আমার হাতে COD কে 500 টাকা phadi somo no khuluknai nai hingke guys ikobo no nomno biman kana ani bumung hingke ani address hingke o jaga hingke COD destination area code hingke oboni price besek oro price sijak to tong nai gana iko hingke tau sung no khuluk lai nai do lagi okay tesa semua anak yang tu guys ikan lagi ang hak sekolah apa okay abang ka jata receipt orang okay grade C ni mana no biman kana iPhone 11 4GB 128GB apa sih yang taka gar kisa kacra tongo ini white color no tadi mau white color nak kita sungta ko no on khai nai jang mo kacra rong no bisma dai nai kai tapos sungo mo no khuluk nai marang tak excited nongi tongkha kai bini body nai di norok kon scratch ta tong nai di ang to kon scratch to nugia kai tabung nong saranga nang obono cha sejak ga open nang nai gana iko open ka nai di kai moni review nong no ri nai obo to gap sinango ekdom fresh condition maka 26 update khaijak kai sung oboni battery health busung maka nai plus kang sung true tone rok mo sound rok kai oboni yaglo kai mo brightness of the sound tin true tone kam da kham nai ko true tone off on sudo battery simi change do on device mo silent button nai ne silent button thik tong hi kai volume up volume down thik tong oven dam 13,600 টাকা ngajorung na hana kai nari mano kai sitting chung thanai sitting ko thangka hangang kai o jaga o battery not recognized ni sijak no khana norok battery change ni bagi battery health nugya unknown part awa unknown part ni sijak no kai obo India ni no ikono rok nai di kai ko 128GB ni bisingo tei
112 free tongko hingke tabuk sini ti kam hingke tamo update hingke onungjak hingke 26 o onungjak dobo hingke tabuk nongno camera phonuknai camera naidi ang o jagao camera naidi ba ang resno phone photo nongno bui phunuknai hingke naidi जों photo bo bahai photo thas no kao hingke tekaisa photo bo nongno phunuknai hingke tekaisa hingke ang phone camera hingke phone camera nainai ka photo ekdom khas ekdom kan khub sui kisa pharijak amahai hingke to kuno kwrwi hingke bahai keno haisok paika mobile hingke mo condition hingke grade C ni tongmani sudu battery simi change hingke norok nugui mankana o device jodi kebo norok nana muchungui tongka hingkhe norok iPhone phone Android phone norok amai kwrwngdi number hingke 7628035892 obo kunuya obo ongkose hingke tabuk nongna ang tamnani kaisa sound bo khwnarwmano oboni bini ringtone sound bo bahai iko sound kaham no okay hingke asukno norok tongmano mahai device pura fresh condition hana muchungui tongka hingkhe angmai kwrwngdi second hand Apple iPhone 11 obo takuk khoroksani bo bini plus kang black sirima do hingke alokai tamkhan black rimani hingkhe ang sabno onko cancel khaika hingke bo white color hamjago hinui iko white color ikhatang bo white color na hamjago camera hi nok nugui mankha jottono kaham on bagi battery change ganang na haba kuno bujikada nok baksa kiri jago kuno kiri nani kwrwi ama haita asukno hambai tekaisa guys norok oje sticker no norok touch sakakdi 24 hours ni ulose mane 48 hours ni ulose mono sakakdi omo tomono sakaksika hingke mobile kuno ekta defect phaike norok return khai mangla bujikada on bago o sticker kai thamno norok touch sakakdi